салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясия ёробун, Фарзона имнида. Пеш аз оғози барнома асалҳои тозаи шифобахши апаи кибириёро баҳратон пешниҳод мекунам. Апаи кибириё ғиёс ва аз дараи Камарофи ғарб ҳастанд ва зиёда аз 20 сол мешавад ки бо фурӯши асалҳои шифобахш машғуланд. пеш вақт дар бозори Зилёни кор мекарданд ва ҳангоме ки бозори Зилёниро ба Меҳргон кӯчониданд, апаи кибириё низ ба бозори барҳавои Меҳргон кӯчонида шуд. бинед ҷояшон чӣ қадар тозаю барҳаво, асалҳояшон лазизу шифобахш. аз чунин ҷои тозаю озода майли харидани асал меояд. бисёриҳо ба фикрам мешиносанд ин апаи азизро, чунки муддати 20 сол шуд ки бо фурӯши асал машғуланд. шахсоне ки аз ин асали тозаю шифобахш мехоҳанд дастрас кунанд, марҳамат аз апаи азизи мо кибириё харидорӣ кунед. кафолат медиҳам пушаймон намешавед, баръакс хеле шод мегардед. рақамҳояшон дар рӯи экран. марҳамат нависед, заказ кунед. Асалой тамин нада. Асалой Куистон. Асали дарай камаро мебарам. Асали Куистон. Асали гарам. Kaymak yasa. Asal itu siapa dona? Marhamat, asal dar buzur Mehgon. بهترین اصلات برای شما یا ریزی بهاره بود عشق بهاره بود. خصلت‌های شفابخشی عسل را برایتان کمک میفهمانم. میجاز عسل گرم است. هنگامی که عسل خورده شکمتان درد کند، این آن را میفهماند که روده های شما خونو گرفته است. در این روند توصیه میدهم که عسل یکی از نعمت‌های خدا است. با تمام کسلی ها شفا میدهد. از این استفاده برید، زیاد خورید. عسل نه به دیابت قند ضرر میدهد و نه به فشار بلندی یعنی داولینی ضرر نمیرساند. عسل را خورده بدن را از ماده های ضررناک تازه کنید و امین نگاه دارید. روزی خوش و بابرار داشته باشه دوستان و подписчикон. امروز ما اویلوی آمدیم با تماشای گل‌های ساکورا. ساکورا چیست؟ ساکورا با زبان یاپنسکی است، با تاجیکی گلی آلوچه که بی ثمر است، یعنی حاصل نمیدهد و با زبان کره‌ایسکی بادکوت میگویند. هر سال در فصل بهار بین ماه اپریل میشکفد و از زیبایی خود همه را مفتون میکند. این گل‌های آلوچه اولا سفید میشود، بعداً گلابی، سپس زرد و بعد از آن سبز می شود، یعنی چند رنگ را عوض می کنند و همه مردم به تماشای این زیبایی تکرار می آیند. بعداً در هر گوشه شهر هر موسم دارد برای شکفتن. در شهر ما که تا حال نشکفته بود و ما به دیگر شهر که کیونگجون نام دارد رفتیم با تماشای بادکوت یعنی گل‌های آلوچه. اینجا ما اولی ماه اپریل رفته بودیم. این زیبایی افسانه‌ای را همراه ما تماشا کنید و خود را همراه ما در کره تصور کنید. با سوال‌هایی که در زیر کامنتاریا گذاشته اید در اینجا جواب می‌گردانم. خب یکم سوالی که 70% подписчикон داده ایستادن، این هم برای شرطنامه کاری یعنی ویزا برای کاری آمدن. چقدر ایستادن ممکن، چقدر آمدن ممکن. چگونه که خبر دادم وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شیرین امانزاده آمده برای جلب قوه کاری به شهر سنگجو یعنی کره شرطنامه بستند و کره جنوبی آماده است که کارگران تاجیک را قبول نماید. عین حال باشد پروسس رفته ایستاده است.
ман бо ана ҳамон мутасаддие ки ана ҳамин корро дида истоданд ҳамсӯҳбат шудам. онҳо канали маро тамошо мекардаянд, барномаҳоро низ медидиянд ва ния дошта будааст ин хоҳарак ки бо ман алоқа кунад. беҳад духтараки хуб. ҳатто гуфт ки шумо кумири ман ҳастед. хеле шод шудам ки шумо ба ман занг задед. бале ман худам бо ӯ алоқа баромадам. албатта барои шумо шуда подписчикони азиз, ман бо ӯ насиб бошад ҳамкорӣ мекунам. офисашон дар тоҷикистон. ӯ ба ман гуфт ки мо низ интизорем ки парлумони тоҷикистон тасдиқ кунад, баъдан дар қабули шаҳрвандон мешавем. духтараки хуб бо одоб. ӯ донишкадаи забонҳои тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзодаро хатм кардааст ва айни ҳол аз пушти ҳамин кор ҳастанд бо кормандон. ӯ ба ман гуфт ки ҳарчи зудтар ба ман хабар медиҳад ва рақамҳои махсуси ҳамон офисе ки коргаронро ба Корея роӣ мекунанд аз Тоҷикистон рақамҳои телефонашонро медиҳам ба шумо. худатон бо ӯ ҳамсӯҳбат мешавед. баъд аз оне ки эълон кунанд барои қабули шаҳрвандон, сипас ман рақамҳояшро ба шумо медиҳам. чӣ қадар коргар лозим мешавад ва чӣ гуна равон мекунанд, ҳамаашро ӯ ба ман мегӯяд. ман ба шумо насиб бошад хабар медиҳам. лек пешакӣ бояд гӯям ки ба ман хабар доданд ки бояд забонро донӣ, яъне уровени 2-ро бояд дошта бошед. шахсоне ки омадан мехоҳанд, ҳоло вақт аст онлайн мехонед ё курс рафта мехонед ё курс мехонед дар марказҳо забонро нағз хонед. дар ана ҳамон дархосте ки ҳукумати Корея карда буданд, танҳо нафароне ки оиладор ҳастанд метавонанд биёянд, чунин қарордод карда буданд. вале аз Тоҷикистон ин масъаларо боз дида пешниҳод карданд ки нафароне ки муҷаррад ҳастанд, яъне оиладор нестанд, онҳоро низ ба шартнома ворид кунанд. барои ҳамин протсесс рафта истодааст. ин чизро бояд илова кунанд. на фақат оиладорон, инчунин нафарони муҷаррад низ бояд равона карда шавад. барои ҳамин протсесс рафта истодааст. бояд инро илова кунанд. хуб интизор шавед. баъдан чӣ гуна кор аст маълумот додам ба ман ки ин кори мавсимӣ ҳаст, яъне сезони кор. аслан дар Корея фасли баҳор ва тирамоҳ мавсими кор аст. баъдан корҳои саҳроӣ, кишоварзӣ аст ва айни ҳол моҳидорӣ ва чорводориро низ илова карда истоданд дар ана ҳамин шартнома. хуб, оянда хуб мешавад, танҳо умед ба хубӣ кунед. аслан ин кор 10 сол пеш гуфта буданд мешавад, лек баъд аз 10 сол хушбахтона ин кор ба имзо расид. муҳим ки ба имзо расид, дигар тарафаш хуб мешавад. ва нафароне ки оиди программае кета пурсиданд, барномаи алоҳида карда монда будам. чӣ ба намебинед? ҳавая тамошо кунед. сайти ҳамон кетая гузоштам, бинед. давомаша худатон кунед. дархост роӣ кунед. агар дархости шуморо қабул кунанд, ба шумо иҷозати ба Корея омадан, яъне ба Корея даромадан диҳанд, баъдан ҳамон иҷозатномаро гирифта, билет гирифта метавонед ки биёед ба Корея. хуб, савол гузошта шуданд. барои легал ин кор кардан бояд шумо қонунӣ омада, қонунӣ виза гирифта зиндагӣ кунед. ман низ тарафдори ҳамонҳое ҳастам ки легални омада кор мекунанду легални баромада мераванд, яъне қонунӣ баромада мераванд. خب دوستان عزیز، این بود جواب‌ها برای سوال‌هایتان و در اینجا باشد برنامه امروزه را حسن انجام می‌بخشم. در پناه خدا باشد. خدا نگهبانتان تا برنامه آینده. 여러분, 더 만나요. 안녕.